50 esi andu atene macieta akirini ni kuri elevator ni kuri escalator na ni kuri travelator. What's the difference? Andu aria ingi ni mathiete na elevator na escalator. Escalator ni ngathi ici thiaga na thiko ici ni cikire nginya ma estate-ini ndio ka Murang'a ni nginyu. Acha Murang'a ti nginyu no he moro yakwa au ngweciria yena cio ino yakwa mai iyo yahota gukorwo hi nacio ni tukamenya yahingurwo icio ni ngathi iria ithiaga. Travelator nayo ri it's more rare. The travelator ni ta njekanirwo waingira Carrefour ya TRM ukiambata iguru ri he ti ngathi pase no ni thiaga e flat ni ndamiona iyo ni yetagwo travelator. Iyo e flat ndiri na ngathi ndiri ngathi riu ni ndi ya high elevator ici kiri ni mundu aingira katia kabata na nicio kiru mihiriga mingi ni witane cia iria tradition iria cia gamba nyigi na andu ni matia ciendete ni ciare kaguoya. Yes. You see most people magateneri because we were used to open spaces in the rural areas tukona kindu gitagwo claustrophobia. Claustrophobia ina jua Kenyatta ni amiriri niguo ya guikara handu hatari dirisha handu en close utarona ala stali jemo hendi ni jigua kaundu kau ni kanyita especially mundu wa nohwo mundu ikarite thiini miaka mingi. Exactly. Riu ithuĩ ti kuohwo ni kumenyera warie ucoke wathika nyumba geke higago riu icio cia stene riu ni cigicenjetie riu lift ni ciitikire nginya guku ma estate-ini. No kwa lift higaga mundu na ni wega andu mamenye ciekuo guku Nyairobi lift icio itikorwo batoni thiini ya tuingira taru for example ukaigira nyumba urathie 7th floor ukaigira lift ugathie hari ukahinya button number 7 oyakia tawo kamenya ni kidete riu gwecio itari ikona control panel hao tana meigira ona nja hau ni ofatie kuhinya floor ĩrĩa urathie ikuonie ni lift A B kana C kana D ugweterera riu ngithie gung'ethie ri aitha no cie guko tinde hau kana yukeri etariyo ego gocie mundu athie furo yo uri kana we ona yoka ari umake waigira tondu yehinga gutire ki gutire batoni riu ni wetara o kuria yathirwo igutware kuo riu kinyaku ukore soja hau excuse me. Yes. Sio kwa umbaya. Lakini kwa naenda ofisi ya mheshimiwa Kabogo. Tuko ngorofa ya 10 naona ni kama niko juu kidogo. Ngorofa walikuwa wamefinya wapi lift? Si kuona mahali ya kufinya. Sasa kuja akona leo muge muno. He will show you that you are here to know the city. No, you are thick. He will tell you, let me educate. Young man. Allow me to be your leader for now. Akuna hii kuja unaangalia? Unaenda floor gani? Nilikuwa nimeambio ni 13th floor. Haya. Sasa unafanya 13. Nimekuandikia nini hapa? 13. Imekuandikia B, si ndio? Sasa utangoja ile B. Wewe ikikuja uingie. Okay. Na nitanjua anje inaenda huko. Sasa ni mimi nakuambia ama ni wewe unajiambia? Kwa hiyo sawa, sasa usinikeleleze. Najua kuuliza sio ujinga. Na wamenyo guo wetagirwo mundu ukarigu nayo revenge kiundu kiu giki atia gikume kwa mundu ni achonoka and it happens to very civilized people. No kiundu the first experience ina kiundu kiu ni gikuhingaga. You see control panel we ori ikoro detached hinya rathi 13 we wait for C riu ikara hau ukari uri atia kurathi if you have a very observatory eye ukora ni maroka baya katia magathie we gecia ni staff cia ku ni guklock
Iga stranded hau. Ukaingirania nao. Ukiuma kaigua mwakuria. You are new here. Tondu thire wabici cia INM headquarter na we nduma thiko camera you have done good to talk to me. Where were you going? I'm going to an office of Gatheba and Co Advocate. I have not heard of such. I was told it's in the 18th floor. Okay, do this. Just go back to the ground floor. Ask for assistance from the security officers. You see now the problem is I was not even meant to be here. So how I have waited there outside. No. There is no button for telling it to come. Okay. Oh, you have a problem with operating the elevator? Okay, follow me. You will go to D. Hey, ije ira kinya estate. Sasa. Estate kira gikinyete ri, ni ici ciraria. Na kwe manyumba maragira volume nene unnecessary. For the floor ground ni uraigua kiaria. Na kairetu kamuca ina. Akwira. Door closing. Going up. Don't like them. Azagaba. Fifth floor. Yo. They are very noisy and they speak in a very lazy tone. Going down. That fourth. And if this is the other corner, now advertisement ya Wi-Fi. Ibandike irio kuu thiini. Icio ni ciekiragwo imandiko matangatho. Tigetio gwikirwo mganga. Na mutu wa gas. Na foterazo. Icio iko na huko kama aki. Sie bypass. Na some modern apartments. Yes. And shopping arcades in the estate. Third floor. Going up. Basement. Na nä irä tå matawa bani tatu akiria tatu a gypsum. na thingo very shiny nä wä ona na må geko å wa plastic å yå artificial turf wa red no ngä thiä ctä ä rä a mwene nä må rgongo properly nä akoigä te ocimani na gacturu hau å tikamä iye going up, door closing, door opening. Icio ciĩna gũkũ estate-inĩ na kids icio na mwene rĩmwe nĩ arakara mwaka o mũrĩ andũ 10 mũtarĩte rent akamba kũmĩrenga mwambate na ngathĩ nĩ itagwo yes arĩ thaa 10 na ndagĩka 50